أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amadi namna rawahira zamba ukangardo kaunji y'abantu haruma sararu za masihwano za moroni bahati njema ni mawasiliano ya loma hiyo mala ni kaudo rjihunrao ikawajibu rinjie dirishanji elera rifanye sane shande helilo iyo aba hanga mfikirikana asina sararu asina saane na dakika 17 10 Wakomori watukufu mjihunda horome masiwa ya Komori nana wa Komori kao nga mjihunda o bonzemo ya Komori. Alaikum salam wa rahmatullah wa msitwahir. Wakomori mjihunda horome sanata za dunia nirenge miadi kangarjonji ya zilera zinu inshallah ili rwanese mbabi e situation ya actualité politique leonga mjibaze arma politique okades ko dezor ko hamba ban rwanese mbabi ezenongozi lo masiwani ni mipango ni zenongozo tipia ni voti zijao ni wakareunion ya délégation yangu ha Faransa armoye ministère des affaires étrangères ya Faransa wasi Komori waonana na wandu wa serikali waonana na wandu ne collectif ya yemakati délégation yangu ha Faransa hiyo ngardu jarzina nuwe banu ili wandu waelewe ndro ngardo dirwone semba bibano eza usuze voti za hema depute zijao bila shaka riwono sukwalelo wafanyi ha declaration osoni mwa Walaikum salam wa rahmatullah mwana Eda wafanyi ha declaration kwa leo na wadadza hatu ne famille ili wandwa ile wendro e famille ya la salasa abonge gardonji harme politique riwonese za husu ye délégation yangu ha Faransa harme ministère des affaires étrangères que dorsai que dorse ya si ha Komori rahawe jawasuli Komori wataha rendez-vous wanzishia ya collectif ya hema kandida wala wa he presidentiel ya 2024 ukawa juhanza waonane nao ya mfumtano ya vira. Walaikum salam Muhammad Abudu abonge ngarduji baze haruma e situation politique iliyo harumenti kama kawaida Bumgwa hibenza ho mwisoni ngardo uji ambabi harumesi e dossier ya la salasa holiho e famia hahe famia hemrumsha hahe wafanya declaration lelo ngardo inanua bana. Wakomori watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. He jimla ya hanyu rani manjia banu haba hamrangali yao ranyi mjoka uhunra bahati mrangalie eke video hisa ranyi mjoka uhunre bahati mrangalie harume siti ya habari za Komori ikao siti ya habari za Komori warenge jukumu ya utuja ze video za hatu zinu waziona ukangizo na maana ngizo na maarifa wazitie heze tosa za Kiislamu ngarjo mwambiani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. He jimla ya hanyu mrangali yao Wakomori watukufu zetu ralanizo huja banu nguha délégation ya Kifaransa ya he ministère des affaires étrangères ya Faransa
wakausi hakomori wende waonane ne serikali bal wowo delegation wao kati walo Faransa rahaoja si hakomori ili wandu wa Komori muihelewendo e dossier rahaye delegation ya Faransa wojasi hakomori wanzishi ya barua wafanya barua wabeshea ye kolektifu ya hema kandida wanzishia delegation ya Faransa ya sihakomori wo do wanzishia ye kolektifu ya hema kandida wa he presidentiel ya janvier 2024 uka wajohanza waonane nao dati fulani mahalani fulani moroni ye makandidati do wataha ili wa Komori muyelewendo ye o delegation do wanzishia ani ye rendezvous ifanyishiha ikonfirmewa kabli ya rahai ye delegation ya jasia moroni yonde namna zanongoza vira wanduwa ile wendo abonge delegation ya Faransa wasi Komori wende waonana ne serikali ya Asmanazali wahadisi daonao bien sûr abo serikali wawambia hizo waunu maslaha wo ngwaona hizo wo za wabeha waje watunde situation iliyo harmenti shaizo rakaanza reconfirme bana ye mfumtanu ya juzi leonti hu ya raru ila delegation ya Faransa waonana wadzima ne collectif ya hema kandida watano wa he presidentiel nduna ile narelewane ndo hizo ramba banu mratu jo fasiri na hii ye delegation ya Faransa rahawo jawasili Komori ili wa Komori muyelewendo ye hadisi rahaye delegation ya jawasili Komori wa odo anzishia ye kolektifu ya hema kandida ukangarija o Komori dati fulani riwonane da sine serikali ya Komori iliyo ya buhabaha na siri johanza riwonane da sinanyi dati fulani ikawe dati ika corresponde ye mfumtanu ya juzi leo ntwararu leo juma yabo jana ya hoa juzi do waonana ye delegation do anzishi ya ye kolektifu ya hema kandida kwa janzishi ya mamambro de l'opposition ili wa Komori muyelewendo wanzishia ye kolektifu ya he makandida wa he presidentiel ya 2024 zila zavira wala makandida watanganyiha hauka bien sûr pour être clair henamna zinongo zavira ye delegation ya Faransa wanzishia ye doyen porte-parole wa he makandida wa watano we wamwanzishia ukana ngarja wa Komori usiku fulani wanasinga ranzauri wanane dasinanyi usiku fulani ye dati wa wanzishia ye kolektifu ya hema kandida ika corresponde ye mfumtanu ya juzi ye makandida wa watano wala wa he presidentiel wajibu ye rendezvous wa alaikum salam wajibu ye rendezvous wende waonana daone delegation ya Faransa haruma ye résidence ya ambassadeur de France a Moroni ikao youlala haruma nyumba ikao ngio vaju karibu na touristique ikamtuji trompe ye nyumba hiyo ye mwinyio idinadhamu ye makandida watano wajibu ye rendezvous ya honda waonane daona ye delegation yangu ha Faransa bandi ya waonana Dr. Salimu haka absa shaka jaka absa ukakatuhanza ye rendezvous ili wandu wa ele wendo Dr. Salimu haji prepare ya jia dungane da yenu wananya wende harume rendezvous
à la résidence ya ambassade ya Faransa voiju shaholiho waka dharura Dr. Salimu haparo en urgence yahusu intervention chirurgicale ya mru ya koza mru ya mbose afanya aksida kantu na parsa za renseignement Dr. Salimu ika automatique ya tiende harume rendez-vous ya he ya wajeni wangu wa Faransa ili ende yafanyie mru operation haraka haraka. Burhani Hamidu hakabo, Abdu Saifu hakabo, Mwenye Baraka hakabo, Kiki hakabo, abo Dr. Salimu de yatoka yabo hasibabu de intervention chirurgicale ya Kanyon. E coordinateur wa he collectif ya hema kandida Jamfarabas wa Shidomoni Anzuani haka harma ele tengo hilo wende waonana daona makandida walalikiwa wende waonana daona delegation yangu ha Faransa bandia ka waonana makandida wa confirme ya ukana izoriono masilaha henamna jini bahari ya rambia izoriono masilaha do kae serikali iliyo banu warengensi ya hatu mateka wakubali rifanye bahindu ya mbao dialogu rikubaliane ye dati ze calendrier za heze voti za hema depute Zinu zijao kartuzi wana hadito jema abonge izo sirma biaoni nyinyi delegation ya Faransa waude makandida watanu izo rimwambiaoni karina uva nafasi waje baraza la mawakala landrabu hamadeliliyo banu habaha karjama biani banu kana ngarenda uharuma voti za madepite haungar to kauji presente haungar to kaube hawandu karjama biani kartum confirme yani banu shaizori mwambiaoni kakarna uba nafasi eza ufanya zoti pia ngardo ufanya shaka banauka baraza la mawakala hamadeliliyo banu habaha la uchwai landrabo au kima depute walobala habaha wala watu hantu bala hamvu na igozi shamvu kartuma biani banu kana ngaruka hoenda harumaze voti zijao shaizo radio societe sima bomari paraban de namna ya ushinda wabuhe dialogu ya he opposition jimla wazima ne serikali iliyo banu habaha warengensi hatu mateka wanrua decide wazima in calendrier ijoka favorable ili wanru pia waelewe ukana calendrier jatolwa inungi okweli izo ndize makandida wahamba makandida watanu wakaruma ze voti za janvier ngabo wandu ambao kanari nregle telefone namjora mbia kae songi onje mahabasa ili continue mananga bwanzi habanu nregle telefoni ngabo amba kabatiso okay abo era muime regle sebo au aiwa mwana mafari Ibrahima namrambie namreconfirmer ok et songio njema rendele tout va très bien le son est bon marhaba ok abongezo na kandara mwambie ni ba wanruwa ile wendro hena mnazarongoza bira makandida watanu wa heze election presidentielle za bira kwa jataha na rele wanenro kwa jataha ye delegation yangu ha Faransa waonane nao ye delegation ya Faransa wo ndo anzishi ya ye collectif wamba collectif kwa jamba le membre de l'opposition pour il faut endroit ele wanenro
wandishia barua le doyen porte-parole wa he collectif ya he makandida. Wa he collectif ya he makandida wajibu kangwa utayari waone. Ye delegation isi Comores wende waonana nao. Waonana nao ili wawambie hizo waone maslaha. Ye makandida wa profite abo wa confirme ya ukana. Ngabo voti za madepite zijao zo kweli zifanywa calendrier na hizo. Sharaili ye presida wa he seni de ulobala. Raili ndongozi ye raili ye dati ya kazi wande ila ilobala. Si collectif ya he makandida kartuona maslaha. Ngela dhimwe serikali waelewe eka kweli mjabanu muhunde shawiri la Hussein na wafanyiwa dialogu apeze ya heze janibu pia ili waundu wahunde shawiri. Yondo bahanu wanu makandida wakawonana daona ya delegation ya Faransa ono ya he kolektifu ya he makandida he namna walalikiwa kwa jajilalika sha walalikiwa. Ekati jana leo wadi walalikiwa wandu ye opposition unie. Ye opposition unie ani yabor sartoa ye kolektifu ngabo ye delegation yangu ha Faransa ya kautaha waonane daona ye kolektifu yo isaihisa. Shaharumaye ye delegation yangu ha Faransa inu harumaye zarifuchia ne namna jini bahari ya Rambia ye front commun ya tendelwa ni Baruan Usfamadi bwana Metre Mahamudu no wadunga yabo le jaliko hilo wataha randevu wo do wataha ye front commun waonane no wazungu wao wangu ha Faransa ezahem tujua izo njo haba bano ili ni keswiri nizo nambao eske waonana nao front commun eske kwa jaonana nao shawowo wataha front commun wataha randevu waonane no wazungu. Par contre ilu wandu waelewendo ye kolektifu ya hema kandida wodo wanzishiwa rahai delegation ino jawasili moroni wanzishia ye kolektifu ya hema kandida kar johanzari wanane da sinanyi usiku fulani lera fulani harume residence ya he ambasadi ya Faransa ambassadeur wa Faransa iwo waju shawanu front commun Usfamadi bwana no wadunga na Baruani Metre Mahamudu no wadunga hapo front commun wo ndo wajipermete watahaye delegation ya wazungu wanu waonane nao tina ujuani confirme banu harumaiza nifuchia waonana nao hau kwa jaonana nao wanu opposition front commun yone namna njohamba shaharma hizo pia ekati jana leo ye corps diplomatique ilo résident moroni ye corps diplomatique ilo moroni wardi waonana daona ye opposition unie nduna ile wenro yabwe opposition unie waonana daona ye système des Nations Unies wazima yabo des représentants wa PNUD Afrique du Sud ambassadeur bien sûr Union européenne wa kayabo ye Faransa wa kayabo ye Marekani tena ya ambassade ya Marekani ilio Tanarivu Madagascar ilangio credité na moroni wakayabo tengweni Maroc wakayabo Libye wakayabo ye FMI Banque Mondiale wakayabo waonana daona ye opposition unie
e karamba opposition uni yabo yonda inu yehema makandida watanu haria tanganya mruhama shabuhani hakabo ainsi de suite wandu wao wambao opposition uni wende waonana daona oya opposition uni et opposition uni tena la même chose wa confirme ma diplomate wa loharmenti ikao hama Emirati Arabi Sauditi kwa jakabo wala kwa jakana representa yabo shawaona wavumbu abantu wakayabo au kana ma representa yabo atema balozi wakabo opposition uni wardi wa confirme ye corps diplomatique ilo harmo yenti ukana ndongo nzima dizorezono masula hazifkae ye opposition uni wa propose ye corps diplomatique ya ilo résident Comores accrédité ukana pas question karti wa voti zijao ngaranzao wafanye dialogue ijoka apeze ijo ramene haruma calendrier za kanti rasmi ya heze voti zijao za madepite ye raisi wa heseni kana ujo ukaya uiwaye yende eli wahamba na yabo aparia hizo badizo diri mwambia oni vanu kartum confirme yani vanu kangardo kahwenda haruma voti au karna hoenda haruma voti et opposition unie kwa jazi confirmer et ma corps diplomatique accrédité ya moroni shawa onesa za hao fikra ukana ngwanza wafanye dialogue apeze daone serikali inuilio wanrua kubaliane makalandrie ya kweli za henrongo nzima ye opposition unie kwa na ujua ubanafasi ye serikali wardi wa henti madepite wa uharamu wa igozi shamvu hamada wanu wa hanti wa 2019 ujale oe mandai hao hisa o wanu walio iyo de namna zenongoza bila abongere kanzaru wonese babiba wa Komori mwele wenu wanu ngabo wandu wako urangalia bana hao wako urangalia habari za Komori wajihunda hao wajiuzisa ziakiliza hao wani moto mdembeni woi haini rongo yeto zijua kanzari mwambie ni banu kana haini mndu ya hunda bati yode bata angu wanu ngabo wandu walo harumwe Zinu emba ezi ya asumana zali hiyo wandu walo ya wasojibu wane system warinka uzi renseignement le hundu bati ngabo baadhi ya ho wandu wa he opposition riko hadisi da sinao shasisi wasaya ya diferensia hatu izo nko hadisi da mina hajimba yesu alihi mfano izo mikatanganya ni izo nko hadisi da mina mndu fulani unanya de namna hiyo na mwanadamu uko jibali yandro he namna hiyo abubo kaka balbala ngabo izo kasi ujwa uswalize ze swala za masihu rilala rionesiwa yode bahati ya hati shaizo rakanzare wonese banu bwa Komori ye opposition yambao opposition unie ne makandida wakawenda makandida watano wakawenda haruma ze voti za bira kwa jaonesa ukana ngwenda haruma voti ili wandu waele wendo kwa jaonesa kwa ngwenda haruma voti za madepite zijao antuka kama udu ijo wandu wanu ambangwa ngwenda haruma voti yabo zombali shahabaha kaba jaonesa wa fikra za ukama ngwenda wanzao ngwenda haruma voti ye déclaration ya tolo ne opposition unie ne rencontre wa ifanya daona ye corps diplomatique
en présence ya he système des Nations Unies représentant wa PNUD harume wakabo Rikanza riwonese banu leo ukana banu ngabo voti zijao wa Komori na banu wa Komori wahisa tomaya wa Komori wahisa tomaya wa Komori wahisa marandrazi wa Komori wahisa nrabo waambilwa nrabo zinji sikarla wa hamba banu ka wa Komori re opposition re pouvoir wa Komori wazitua kwa tina hajanizo ibaki hukana wabuhe wahai wandu wafanyihe action wa Komori wayambrase sha a majorite wa Komori wahisa marandrazi kisiasa wahisa wandu masujan kisiasa wahisa wandu wa kweli kisiasa wahisa wandu wawambia ondrazi kisiasa hizo ndizo rambao ni namna raelewa wa Komori elu walio wa Komori wahisa nrabo walemewa wano hata ze voti za reha za vira nezijao wa Komori kwa tujipresente a massivement ya uhisi kama mkwelinga bo vote ya kuandu pia wasa watu zitwani ukana baisho atede ti voti haunja voti noto votewa kabati hata wandu wanikaua Komori tomaya ni opposition ni wanu warengentia hatu mateka shaizo rakanzari wonese bana shawiri hindi yeshawiri tidezi kundi yeshawiri tido muhimo wabenami bangu haukayende yatongesa wa Komori watona tomaya wa Komori wajojibiwa wajuhebo tasi la maudu mfomonti wambilwa yema opposant pia warwaliana ngwaenda umondo mzima wajo kamba tomaya ntinti shatena ili nyi wandu mwanzentia hatu mwirenge na nyimloni yo mwelewe kana raili nyinyi maopoza wa hezi azali ya sumana zali kamjashina majirande compte ukana lazimu mji haruma action ikao wa Komori wejuha wajo uyelewa ngamjohu na wandu wenji wa mwimilieni nane ujo tende mouvement sharaili de conférences de presse izo zifanywa zinji ze declarations zifanywa zinji ye miharbatu yo kaitina maana husunimu wa Komori jimla ya masiwa yo mararu subutir zambe shaizo la kahanzari confirme banu maana tiwono ye mwanama leo hafanya declaration abelagwa mwanama haonesa ukana delegation yangu hobonze kwa tushinda waonana daona maopoza kwa tujua ye opposando au kai opposition yanyisi ya amonzo ni confirme mwanama abelagwa banu ukana yotile namna zenongoza vira hauke delegation yakauona na daona delegation yangu ha Faransa wandu wakaona na daona wa Komori wao delegation ya Faransa do walalika harume residence ya ambassadeur de France voiju ilo karibu na turistiki ye nyumba ya hiyo ya idina bwamu kangodo haya do kote gauche wao do anzishi ya collectif ya hema kandida waonana nao wasawa onana daonao mfumtano yemakandida wawambia hizo waono maslaha corps diplomatique waonana daona ye opposition unie shawanu wangu ha Faransa ye front commun atendelwa ni baruani wataharandevu waonane daonao ntuju wakawaonana ndizo au kwa jaonana kazani confirme bana abongele wa Komori ngabaja vote za madepite ahanza tuwe babi
Nartonika example bwa Comores. Mtwenda harma mabavu mandwa jina. Ngamodo harma mabavu ya hangu. Nazaliwa. Yengongwe rikanti ha mijikume na shenda ya zingiza dembeni. Mijikume na minane ya zingiza dembeni. Harumema kandida wasa wanduwaisha ole vushe. Hukaijo mkini hawende. Harumaze voti za hema depite. Ani mruka tushinda ya mruka tuhisi. Huka kweli nga majoka huka voti. Hawakatikao harumemba jini ya ngongwe. Hauhena mna razo ya haruma voti. Si huishia ye ministre na exercice waheba vuila ngube wa ministre ay ngube wa depute hau directeur generali fulani ngube wa depute mfano yo example lewo inu waja warengo wandu wararu waja warengo mwananyasi washi ko mwanama wa roho kisiasa yombali shaye mwanama Abduzaki Washington Mwashongo amerite yende depute he parcours ya hahe holi yende directeur de campagne en 2019 wa he candidature ya Bakari Weyulio Leon Armengongwe. Abdul Karimu hamerite he capacité intellectuelle ya hahe holi hotena ye 2019 hakasomplia wa Bakari Woyi ulio depute lelo Armengongwe. Harbi Abdul Karim haja yedo ulio directeur de campagne ay directeur de cabinet wa ministre des finances Leoman. Ya Abdul Karim ngena ze capacité ha mérite yende député. Dini omjini panda. Yoko présidence hadoka tiji chargé wa ndongo za droit hizo tijinwa bahindi mtuju wa bomu ho présidence wakati wa Idarusi conseiller juridique wa SGG Idarusi mtuju haba hange hindri na batamanrabo dini ho panda he capacité intellectuelle ya a parcours ya hahe haka directeur de cabinet wa ministre de l'intérieur wa heshesi wa Shangazija Juma Said Abdalla dini hopanda e parcours ya he hamerite yende depute Harmengongwe shahe heza rifuchia onwenji wajuao wa hengongwe mimi kado dziha ye position ya hangu miti mru wa Ibrahim Ali Mzimba miti mru wa Mzimba shamimi ngamina ndongo mbili mi ujibi wana Mzimba boya kaye direct parce que mwanadamu kao direct kaduri ya ndongo yetso hamba hizo yaone maslaha mi ujibi wana Ibrahim Ali Mzimba he kote hiyo abili ezuki wangu Njomba bien sûr rapu wa mji mzima ngie merite uhe kapasite hangu ni daraja ya hangu ni mstehi mi umstehi. Halafu owandu wasa wajideklare makandida Harumengongwe rahantuona yabora habo wa Komori Abdu Soifu kajajideklare ukangwendu harumaze voti ukangwendu kandida au ngujo kaube hamdu ili wandu wa ele wendu Abdu Soifu kajajideklare officieli ukangwendu harumaze eze voti za madepite zinu na engube homdu au ngwendo au ngusitene mndu fulani wajanibu fulani yabo eske kweli bwa Komori haubu wa Ngongwe ngabonzia ya ukana yesersele wongwa tukauhunda nafasi wa redanzi Harumengongwe mtiona da yero wandu wararu na wavumba banu waongwa uzirewe politik mangwa uzirewe hoshina na Mzimba ya jideklare officiel hakabanu Mzimba hasa jideklare officiel na banu kairi Mzimba rahana metr fahami
Tiroto kama mzimba yemdembeni. Parce que mzimba ye direct tiwono juzi. Mzimba haendo madzihoni hahemwan hamdada Abdullah Halimu. Mdada Idarusi, mwana mshwazali. Mzimba hendo madzihoni bomtana haswale Juma dembeni. Ze renseignements ngarsinizo hendo madzihoni. Shametr fahami habwandaya ye masihu bolesha hendo tangani ili wandu watijwe ka hendo tangani mtuje ani yabo unafiki no mzimba izi decisions zahe pia yeto jideklare ekawandu kwa kaujibiwa ekawandu kwa kaujibiwa j'aime bien les gens directs na banu mzimba habakonda ni hahe ili wandu waelewendo habakonda ni hahe haji deklare haba haranti nongoza politique hardi haji deklare haba harejei harume politique haji hadungo front kome hawa eleza na rede haruma zevoti wabu hawandu wakubali na wasaya wa haraya shaka jafanya kontra ka mimi jua mimi pedese kabaja bira trahizo inu ya wandu waelewa na ndongo mzima yafanya hizo ya maslaha Yabo kaza rone seindi lewo inu harume mbavu ya hangu ya ngongwe mzimba se declare candidat Bakari we yaladimu yaende hatawa haretire katuenda na abu haliwa harume bavu hatawa harume makandida wa jideclare officiel harume 18 village ya zingiza dembele rahamtuona mru wa ushinda ya Gabili Ibrahim Alimzimba badeka rijari hunrukana Abdu Soifu ngwendo aungu beho mndu yondo sarjoani so kufanya kopera e comparaison cha pour le moment ye situation ngionziro ya SRC harumengongwe mjinda u ye SRC wa miliki u harumengongwe Juneidi le fijo la herango suku ya demisione ataleo ngabo mri ya mwisha bahanu kabati lewo inu rikanti banu ngaruonao karti Comores karti ngongwe shangariwonao ngarifanya analyze emrujo kaushinda yende ya Gabili Ibrahim Alimzimba harume ngongwendo harumaze voti zijao Zinu pour le moment ntuona tizamba nro badeka Abdu Soifu haji declare candidat abunga twamba Mzimba na Abdu Soifu ngwashinda nao hauye candidat jokiri Abdu Soifu yambekana ngubeho candidat shemba iza zirewe Zinu za CRC Zinu izo sazikastina mana hamwe ngongwe ngwajoka wate zigzagi wate fitna wate upeu na rohobi shakabati namna ya SRC ijoka ubira hamwe ngongwe habaha wala juzi ya heze voti za madepite za 2019 harume ngongwe ngasina Ibrahim Alimzimba ngasina Abdu Soifu ngasina Sidi ze Juma Sedabdala wandu wao kwa jaka wahenda harumaze voti kwa jahimilia wandu kwa jafanya kampanyi ya mndu tukayonti ya wamba kana ekemfita mbalozioni kaina mana yemfita mbalozioni 2019 na aboti mbajini bahi ngongwe he masiwa kamili kabati opposant zemwe baraka wandu pia wahima wakautaze voti zila zibire za madepite wafanyazi wakahanza eleo raha karti swiri ukanadizo ema opposa kwa nahoenda wanu waanza voti shaizo rione saubanu mruna jebanu yanike udhibitifu waukana hema kandida waretenewa mfano waji declare officiel harume ngongwe ngabo ujuka ushinda ya gobane na Mzimba pour le moment ntuona Mzimba il a la chance il a le moyen yomru nati jebanu hani hadaya Mzimba il a le moyen il est capable wa ushinda ya towe 50 millions yende kandida ya député
na banu izoti zamba haruma mifumo ya bira manu haba ishe makandida ayamama opoza wende na mnabie ye opoza ulo capable wa ushinda haruma bavu ya hahe yatowe 10 millions yafanye kampani yunu kestio ya mwayete na tino tokari mrungu wanziwa mama dungu wanziwa haruma amahame shaika ngufanyo ngubeho kandida haruma député il faut des moyens il y a une campagne il faut être clair toko rahantu na yemru joka ugabili Ibrahim Ali mzimba haruma ngongwe bade kabdu soifu hamba ngwendo au ngubeho mndu yonge joka hamba kana fulwa mbembili zeloza shindane yoko hunda ushinzi de nkunu yoko koza de nkunu kamfulwa mbembili nga zigomba nao haukamtuona kandida wa CRC ngujo kaubira nzianda hii ngujo kaubira mjinda huu yashinde yatuonesa ukana banu mipora fulani tujwanzani vote wana mimi ye parti yangu de CRC harumengo ngo yo keti na mana CRC harumengo ngo yo MJ yo keti na mana ngabo igozi shamvu mahalari wa aminiu ti ukangabo wandu wa himilie CRC wa mji wa uziwani yondi hondu wa ele wa ukana CRC wakaza sheitwa tuka ngabo wandu wa uziwani wa adere wenji harume CRC wandu wenji wa adere harume parti jua sincèrement shahema gui no widi no mavumarifa wa Junaidi ne ministre de finance we Abdurazak we namna wajizweza uravoti harumu mji wa uziwani mahayinu ijao ya haji mahayinu huja kwa tu hanti de voti za relwa un par un wa mji wa uziwani ngwarengwe makesi wa yatamu wandu za onu wandu washao walonu wandu washeiho ili watujo parona ibu shakwaba engeze voti zibuli wa kirasmi ngazendele yao o mji wa uziwani Junaidi CRC kwa joja premier uziwani haukai CRC wao kwa tina ndongo uziwani ekawandu watimizima jana na mungo mitano uziwani wa derama CRC wa wenji yoda haba sharmwe mahayabira ka uziwani otidekina yemiji kovumbulwa kaya CRC nrahamtu na wo mji ye CRC wa ugabili harumwe ngongwe sha Junaidi Abdurazaku ministre de finance ngwajo kabo wadwenda harumwe misafara wotire mafoto weze selfie waonesa ukana SGG hawambia wake matransparent shakabati mndu joka ujabano ya rabie rabo ukana ye CRC harumwe miji 19 ya hengongwe ngwaona mji fulani walona wandu fulani wa adere harumwe CRC walo swiri kama joja premier wa wandu wa mbondrabo yoni bahanura kanzaru wonese ukana harumwa miji 19 na abo electora ya ngongwe yoyo yinjira hana shesi wa shamwali sharzo na kanzaru wonese ba electora ya ngongwe CRC nga mmiliki mjinda huu kati do wizi basi shenge umji wa uziwani ubuliwa ngwafanya uvoti un par un voti na hata tambu na mashaka CRC wajuhunda nzia wavire harumwe ngongwe yudo mahala bahi asababu dokana ministre de finance Junaidi namba izankatoto wa walonda ngwa wa uziwani ngwa jufanya hizo ono maslaha voti na uravoti sha entini mashongo yonge miliki undo edembeni nge miliki undo kisiasa enkura nasima nge miliki undo nga mjuo banukana kura nasima kwa na uparo voti mrumuzi wani mimi miujidai muzi wani na dembeni shanga mjuo kana ayanje politiki iliyo ne namna Junaidi ya jibalia rangubo tasi hata mahaminane ya politiki ya hahe mkura nasima kwa na uparo voti mru wa CRC ya puhauziwani vahe makandida wararuanu ngabo mtini mashongo katumiliki uziwani
Woimbude Abdul Karimu zuki wangu katumiliki uziwani. Ai katumiliki Mbudambwani. Mbudambwani hiyo yoimiliki kisiasa Joni na Joni womrwa mwenye baraka mwenye baraka ngene position hindi. Mwenye baraka ngodo harmaze voti au katoenda. Kama mwenye baraka hato jaharenge decision amangu beho Joni. Yabo Abdul Karimu directeur de cabinet wa ministre de finance kutinanzi ya yovira Mbudambwani. Kisiasa. Mbudambwani do hanyu. Wede mwanama siwa ruwa inyamnya mwenza nau. Ngarjole mahomba maele hoda honeri fanye maze mwanjio fanyeze sha kisiasa Abdul Karim hakutubiliki mbude ngabomba na tombe tola mu elo directeur wa projet peshi ya voju Mbahamadi Taylor umkanzile shaka tubiliki kanzile yo imiliki hombo amfani amfani nge position hindi womrwa orange orange kwenda haruma ze voti ya berkanzar wone se anje iliyo kana yemakati wa serse hauye kandida wa serse ujoka wenda harume ngongwe rahaka kabati namna ya uona kandida wa ushina ya gombane na Ibrahim Alimzimba kisaswa mwaye kisaswa plan haske Mzimba haini mji ngena wandu Mzimba haini mji ngena wandu njamba waili au wararu au mzima au kume au 20 njazamba shahaini mji wahengongwe Mzimba ngena wandu mafideli wao wakanti yao wa mafideli reka warende ndrongo reka kaja warende ndrongo reka wa wandrahe hizo mgude afanya wano hata dembeni kabatinzi ya yovira Mzimba de ulo leader politique uonde mwenye dembeni kisiasa raha kabati ya mrenge badala ngabo wandu walodi ngoni mwao amajuma sada badala yuzo mgude afanya Shabanu mjiha mauzi wani Sidi na Iburahisani wao do wenye uzi wani surtout Ibrahim Sidi Sidi katihar sur le terrain Junaidi wa profite Junaidi wa itile mwenye uzi wani Junaidi wa profite kwa tutaha voti zende uzi wani ngwahiba ngwarenga wa sasanya ike hama uzi wadidi wa azali ngwanziwa shawandu wajua ukana ekangaranga yao wandu wa uziwani a majorité harma biro 4 za voti za uziwani en 90% wandu wa uziwani wandu wa adere harmale jua harumwe mbajini kamili ya mbajini jimla wa mahala wenza wandu wenji wa hele jua yuho uziwani na pijani ya domba izorongore zijuao Shajunaidi ye playa fanya haonukana inge habula ze voti zende uziwani yabo kabatinzi ya yovira kelke swa wajopora naibu dimana warongoringi makiesi wenda uhantu muhandu zao wenda wejaza wamba uziwani azali aja premier uziwani gouverneur wa HSRC aja premier shakabati namna ya ushinda mria jerambie nrabo banu ukana yembajini ya ngongwe yeserse ngona mvu watoka ukana mvuje ukora habdu saifu kajarenga disposition ya ukangwendo haukatoenda Mziba hasa haji declare officiel namna jeserse wajoka ubira harumwe ngongwe ndirato jabanu ya rambie Junaidi njaba katina mapesa ya hiba soneleki njaba ya ministre de finance we ikaturenga baisho hankilwe kes ya hedaula habu wa depute haba shangujo kaufanya namna aje ya shinde Abdul Saifu Abdul Saifu njaba Abdul Saifu njo kaunda kandida na rele wanendo wala njaba Abdul Saifu njo kauhimilia mru raha njazamba njazishia shahe namna ni juao ukana Abdul Saifu harenge disposition ukanguhimilio mru au ngwendo yabo ambweseye wajoka urema na magunji izo mfula mbembili uo Mzimba na Abdul Saifu wosidi ya to sur le terrain harume ngongwe mruna chwe jarambie banu namna ya ushinda serse wabirenda huu ngwabira umjinda huu
umjiserse wa umilikiu koti wonesa banu pia shaizo na kanzanu wonese banu ze voti za hema depute zijao mzimba haji declare ntuona ye mndu wahe kandida wani mndu wahe serse ujoka ushida irefia ya shida ni na mzimba habaha ya bobadeka Abdou Soifu haji declare rishe position yalo niyo nguhi miliondo au ngwendo waundu waru zokodo vumbu wa harumwe ngongwe wo mzimba ajoka wenda shara ili ya kabati namna mratiri hadaye mrati hadaye wandu mrati hadaye wandu isori zora kanza ruwene sebanu wandu waelewe ndo kabanu yebavu ya ngongwe ebavu ya ngongo yo diferane mabavu mandwa jina haukebavu ya ngongwe yo mdu kashindi hufanya statistiki za kweli sha ye namna mriao na oe makandida ne wandu wa SRC wajoka wandu wa sarawa na wajoka utahawa behwa kabati namna rutojofanya statistiki leo abonge yodo rakaanza rizambe ruone sabanu abo habaha holi hondo za rakaanza jebanu ruone sembabi ye politiki ya use delegation yangu ha Faransa na hizo zote pia rizamba ngamjio mbabi arume dossier ne déclaration officielle ya husu ye famille ya la salasa njouzia ye intervention yangu katirenge miadi ntina uparujua urenga intervention banu ni timizi raha ne jarongowa yesu ala ya huzuri wa dini yojo kauhanyunga na enyunga yojo kaupotea na poteye yojo kaupoakovo na puwe yojo kaundo barini endea ele na ele shangar tu hamba hizo rono maslaha yojo kautahaya rangalie ngena droit ya roho ya tirangalie wafanye ha declaration ban masihu ya he famille ya la salasa ye declaration ya mzaze bana mwanzo be message lelo ya fundi Musa Adamu fundi Musa Adamu wewe mwana apari ya ukawe fundi shauhuzalwa ni mapara ye declaration ya he famille ya la salasa waifanya leo mzaze ya rongo wabala mfikiro lade mzazahe mwenye umzaya hende hata haonesa ukana KTG sawa na wabamba wa wadomana zo kweli mzaza hatu hena mna rongo harongo wandro vahe fundi Musa ne kehuzishia haumui partage hata declaration mzaza wala yaifanya fundi Musa yaiparise ngasina zeransenyma bana hukana fundi Musa mzazaho hafu katina muwa baharzambao nguna mrehemu ya mlasifu wajema shao wazaze wa he dunia ikahukubali kahuzalwa ni mzaze bo fundi Musa yabo wazaze wa he dunia jimla wa wazaze hao yabo hizo rakanza ribehe message banu ya fundi Musa ukai declaration ya fanyishia usoni mwae ye famille ya la salasa mzaze ya rongo wabala yaonesa utukivu nguna jailie kabala uzika urongo lo homoneni ya ula mzaze hatu fundi Musa baho nguna jailie ka uparse message mzaze ula ya rongo wa ili wabuhe arrangement ngambehe message namna hiyo sha shande sha mzaze bo ya rongo wa akaufanya commentaire hafanya commentaire ya nai haukardi havuzumro haukaonesa ukana bo mzaze ya sarongo wa msola de mzaze la salasa kamzajele wanai buyatimize intervention ya mzaze wakamri akaufilme hakautani yakaufilme hatoa intervention nai hakaonesa kalinu baya landisa Facebook lazimuli hise Facebook ridiri confirme banu ka elinu baya la Facebook wakoli nti hamadele baya la hangu na hamadambaye hoitana mjini mfano ya rongoa sha efundi Musa hafanya baya ngabo baya la Facebook la hedaina la salasa efundi Musa harongoa ndi hakontreze rongoza hamba ni la salasa hapa rorongoa hamba hindi haukahe namna mzaze ya rongoa na rimshukurie mzaze na singar para ufundi Musa ya ishili hizo mzaze ula ya hamba wabuhe arrangement
wallahi ngaramba ho mwenenia haukaye mzazi henamna ya rongo wane geste ya ho wandu wa filme wabala ndio wajibu kafundi Musa ya partagewe video ya ziishie iliwabuhe arrangement yo wallahi ngarserabi holione eli mzazi ya rongo shaya kaufanye commentaire ha precise ukana karjajibi wa karjaelewa ukamru ya kaudailia wandu ya jalba ya la Facebook la tohisa Facebook shali jemri afu atongese mri afungwa ebanu fundi Musa na la salasa wakana bayanda ali Facebook inde zile rakohamba ukana rakohamba rangu dossier yenu ya haja kamkaradhi maranti babanu linutibaya la mru na mru wa imru ya kanti ya kaufedhe himru yenda hata ya vumbuwe wazi ya fundi Musa ya mga mwanzo mwelewenda zina kamranti kwezi wa imru yenda hata ya mbaukana ya hawazi ya fundi Musa yontinti yonku ya kaumjia fiziki fundi Musa mru na rinke video banu fundi Musa ya jibu zenongo za hambwa ho jibu dabo ya porte plainte njaba ngamna mwelewendo hizo ramba ho antuka hizo rakahanzari wonese banu famia ela salasa warongo waleo mrungu elewa kana wala mzazi ya kaurongo waola wala wasalimu amri baishe mzazi kajarongo wa pasuke hankilo limiti mwena mnaze analizi rafanya ye mzazi heli ya kaurongo wa hambiula kahamba kadha hani hadiktewa shafundi Musa neke huishi andro ilibabu haraji mangasi tayari siwasaya sha ya kaufanye commentaire wa intervention ya mzazi ya hisa de ya rongo nahi wala journalisti wala de haka ani hapula yambe Allahu alam ya bohabaha ya bakira ile fami rongo wa rekawa rongo wando rekawa rongo wanai shawa rongo wa wala watatu sha ya baki kamlasi wirimparao kamlati ezabari hindi kamlati bahe ya tsorongoa haukabanu wanu strategy wajujua maudu wajiwambe sikarjaru mamru kamlati na rongowe rishi intervention ya jofanya harume dossier inu ilibobuhe arrangement shafundi Musa ne kemnyezi Mungu ya jailie uparise intervention mzazi ulaya ifanya intervention mzazi ulaya ifanya baishwari elewa kane mzazi ulaya hamanipilewa ukana utende limiti aningawe na mipaka rongo wazinu bahi utambe kana bofundi samihe mwana nyuho izo kajambwa utambe bofundi vanu weide mwana nyuho mbambao na muhore arrangement shaonesa ukana woi mwana nyuho wa bambao mbambao lazimu kibambao mwando wa bambao kwa japaromana behambune bambao woshiliana yabo iyo ani mwanda Mungu anzo yaeleweje na relewa nendo karututa fitna simwambia nindo banu rangoma doni kangar dojibiwa wallahi ngamjojibiwa ekafundi Musa harenge disposition ya samihi ngami d'accord makalima mdazeula reka haka utataza reka kajaka haka ufanya scenario shar harongoa sha barumba hindu ambao wahayamba hindu ambao analyze sisi rifanya analyze ukana mdazeula hanikilo mipaka ya tirongowe ndongo kadha itijone sama balangwa fariao ya abu haba mdaze harongo waramba ila de fami ya la salasa wasalim rikubali sha kamlasi ngujo kaurongo wandi banu kamlasi la dimu ya rongo banu baishwa la salasa hafungulwa leo selone namna dossier yenu ya pangiha banu baishwa la salasa hafungulwa maudu botasi nguna zirende sha leo ntwa nane rangula salasa ya lo prison waruha wandu mabahabako baishwa fundi Musa ngena wandu bahe narikubaliane baishwa fundi Musa ngena wandu sha enamne mabahabako walo harubezi ya zalinu ketina ma procureur ketina ma ambassadeur ma conseiller wa présidence ma dafu
secrétaire généraux wa wanambwana la salasa ya rohera ngo polisi kwa jashinda habana rambe fundi Musa ngena wandu wailiba haumzima shaban la salasa ngena wandu wenji yabo kamlasi weyomba kamlasi rikompara kamlati nganzo uyelewe ka haini usiku ujosa moroni vanunga we hamadami habaha kamlasi nge hamadami haukaini siku ujosa komori ngujo omjarada unu we ngujo heziwa yabuka hamadami mimi sati turuku komori habaha vanu baishwa la salasa hafungulwa shaka mlasi jua ukana ngolindwa ne dossier inu abongele o baishwa la salasa hasamihilwa hafungulwa kama stabu wallahi ngamiradhi fundi Musa ishilia hizo wazazi wala wahamba uwakubalie uunde arrangement we mwananyasi afungulwa vanule o inu ngarsi kontro ya la salasa hizo ya hamba shamaudu ngarjujwar persane harumanrongo nzima rikebadzima yode namna umujitama wafanya yabo leo mimi leo tirenge decision tijitole harumaze nyido zinu ngama ombo hizo so henda harumenti ngama atakele watu ufanyandro harumenti ngami dakoru ntina bezwe wallahi tituruku ntina habaha ntina bezwe ne de Komori yabo kamlasi we irambao kamlasi we sukujosi ha Komori ngojo hezoma gobani haukakut hubiriza nzia pia la salasa ya fungulwa ngojulano na wandu wenji wahunika garanti ukakamna uporofungwa eleo la salasa hea leo ntwanane vanu habari zambao hatino konfondro ihasara yando vanu hena mna fundi Musa ya viaza hena mna raelewa ndabu vanu mwa viaza haukamwonesa ukana nganya maprocureri Junaidi nganya fulani ngwanzo wani wamnikani garanti fundi Musa habireza bahe narabeka fundi Musa ngena wandu d'accord shao wandu wa fundi Musa yalona on tuaminikana wajoshinda wandu watimizi 20 walu haruma hezi haruma grand poste de kina Danieli ministre abongele o la kamlasi vanu baishwa kujarongowa kartina haja shakutina nzia yobira haruma dossier inu yabo bahi kuna diwaza Komori baborono la salasa ya rengwa wewe wakobonze ulobonze wapara haini mru wa umpara wabira haini nzia za ubira no ili la salasa ya fungulwa ya tofungulwa fadhali kenge banu mkanyo wa ili mjofa pinda mjofa mabinda iho yabo izo rakanza ruonese hindi ngari parao banu fundi Musa ishilia izo rahambi ya banu nguna chailie message ni huwa swili uishile zo wazaze wanu wahamba kamgwa benze uelewe ndujwa hushindwa sha izo rajojibiwa de kamlasi hurongowa na sitena banu izo rajojibiwa ye juiji ulone aferinu Nyezi Mungu na jailie juiji ya parise intervention inu ye juiji ulone aferinu nguna jailie upare la salasa uje umnike liberte yahe kamgwa benze sha avec des conditions la salasa ya rongowe yambe ajato bana banu la salasa hakubali hukana zenongo ya kauzamba fundi Musa pia kabatina hata preuve hatoka hamba izo ngizo harumwe dossier abonge izo rakanza rambe ikawa la salasa na fungulwa kamgwa benze kasina mfumo leo nti huya 8 abo maudu nti huya shenda ye mfumo 2 nti hukume ngabo wajini kanjizi kangujo fungulwa leo
abonge hizo rakaanza rambe na mrambie ndo ani ye juge ule ni affaire renga disposition la salasa ya fungulwa d'accord sha rijo jibiwa la salasa ya pareze media rahae jaroha ya jitekeleze yambe ukana harende nai wala kana uparo zamba erango sukuma one avoka wala salasa ya fanya intervention yambe ukana ani hoto shinda yambe ukana directement ukana vanu ngelazimule ufundi Musa na la salasa wakubaliane waelewane hindri wala mru haelewa kaye juiji aye avoka wala salasa hasa haelewa kaye dossier ngio nziro ye solution do ukana waelewane avoka kadwamba nganzo mwelewano avoka yo ufanya komba haluite harumia article juma article e clear wahe ya hunre ya relaxewa shay namna avoka ya onesa rango debi emumono harongo tena kajarongoa ya avoka hauka haelewa ukana e dossier ngiyo haruma udiro hauke client wahe hakubalize errori pia katina hata preuve havumbwa hata wandu wa hoziri wa dini wamnikaze preuve ze message zila wandu hawavumbwe madina yabo unity dossier jo kwa banu baishwa nafungulwa kamungu apenze maudu nafungulwa la salasa shal kamlati kajaheba reka huhihe hurongoa utahasamaha kamlati kujarongoa shabanu ngojo kahamandasi kuna usubuti mana banu suwasarsa jideklare officieli karina huenda harumenti haukagar joz jiru ezrili dao sha kamlas wairim parao kamlati mana rimparao kamlati mromara rwankonze hena mna wakaona kibri ya haho wakaurongo wa heli wanzao wakauonesa hizo wano masulaha sabari hindi uto urongo wa rango sukula salasa ya rengwa ngabo mri ya muishia kamlasi ya rongo wa bahanu ya toonesa mrengo wa mwananya paske habalwe hanywa abongeleo abanu mimi amine de raaye hangu tujojibiwa haukawa sawa pule kibri ngwa uhamade le banguzi mwono asumana azali haulawani fanu hakaza mapasima hata mwezi juzi vanu halipua shaleo halikaza hondo jumani asababu hindri wala rizamba jana kale banguzi lila kaljabona tizamba hadi bolto hazi confirme hapoke banu mria pule kibri womru kadomu ani kamru hasamru haelewa kemru wika sana ndongo zahi hasa pule kibri yabo bahi ngam mimi ambeho message ukafundi Musa na elewe wa rearrangement chaque kamlasi na jua ukana e dossier yinu ngemlinda ho tabo mwanamshe ulo la reunion msingani mbaba hemdembeni e dossier yinu ngemlinda ho yabo intinongo joka uhisa na banu kamla na manla salasa ka hafungulwa katufungulwa d'office liberté provisoire yabungulo jwa uroha shabo ngabo siku ya jugement jo kaukazi wa idea fanyiwa abonge kanzaru wane sembavi za habari ngaruona na tena kamgwa benze Mwenyezi Mungu na rinkez joka na hairina si Mwenyezi Mungu na jaile fundi Musa ya parse message yenu ya ishilo wazazi wala na banu na mwelewe kana banu fundi Musa ngujojwa usamihi shema hakama ngujojwa urenga decision ya hao habonge Mwenyezi Mungu na jailie haini mru utaho mru mshemo ya muhunre Mwenyezi Mungu na jailie wataho wanraume wa wahunre Mwenyezi Mungu na jailie haini mwana mkomori ulu haruma tabu rezentiro komora arumasiwani ngu ya mtowezo kamgwa benze Mwenyezi Mungu na rinike mwisomwema wa hairi na baraka
ngardu wana na tena kam benze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa nafa minkum wa ila lika.